Alhamdulillahirobbilalamin parantos parantos dongkap anu rancak di Kasumba rencangan ku keluarga besar Solokan di Jeruk almarhum Bapak Ode kali Ibu Lilis. Majalaya Solokan Jeruk. Siap. Kalian masuk di tengah di sini. Kalian di sini. Nah, Stop. Yo, ya 3. Cip lah ke foto dulu di sulah. Lima saya selewat ya. siap. Penting mah ya. Ya, dalam bari motor bisa kan itu yuk. Tuh di